Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal. Ang 104.9 XFM Isupay ah! Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, happy Easter everyone! Iti mabilang kat 20 apo iti Abril. Once again, happy Easter kata kayo amin. And I hope apo naka-ready kayo amin na iti barbarong abiyag. The Christ has risen nga kunada. So good afternoon everyone! Dito apo ti pagkami yung katropang June together with katropang JM. Para iti talo nga oras man na po ang sunatan ni Ayat Ken Biag. Dito lang apo syempre numero 1 ng programa. Adda kayo manan dito 104.9 XFM Santiago. Exciting. Tama na ibagampas ito, exciting. Okay, once again, happy Easter. And kantaan man ito dati may isang Easter song balong. Siyempre, akas pa naglukat ta. Ayan, so nagiti nga nakimisa pa at dapat imisa damdama po. Aside from the 4 a.m., 9 a.m. and
5 p.m. pa DJ po parokya ti San Roque. Ta kami tek kanta tamtama actually DJ simbaan ta awanti available ng choir. So my wife approached me nga si kami man ti kumansyan. Like wala ta syempre. Okay, we love doing it. Okay, Karod. Happy Easter once again from the 4-decade duo and here. Dati lyrics na di ba lang niya? Ya? Dati lyrics mo? Ano ta ba? Ayan, Mati mo nga ko na Oh. Ayaw My God. Ako kasi ay bumasa ka bilang beta siya mang pandar. Ayan, iti Facebook Live. Happy Easter, nga ni Jocelyn Castillo. Ayan, Happy Easter Sunday from Lordelin Mejia. Shout out from Emmanuel Galera watching ko na naman ni Auntie Lorely Baldoria of USA. I guess it's a signal. No signal ko na niyo. Okay? When? I want to monitor me. Kawan. Okay, alunusum na tayo. Rod, for everyone, here is Easter song. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing Christ is risen from the dead. The angel upon the tombstone said he has risen, just as he said. Weekly now go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, hallelujah. Hear the bells ringing, they're singing that you can be healed right now. Hear the bells ringing, they're singing Christ, he will reveal it now. The angels, they all surround us and they're ministering Jesus is power. Weekly now reach out and receive it, for this could be your glorious hour. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Christ has risen. Apo Karubayan. Our opening piece called the Easter song. So, di kita agbibirok titlog when Easter egg agad lalaingin nyo. Uso pa ikati kaya. Yan. Actually, numalpas ti misa no ka, dati Easter egg hunting. Di ka mo no, napasamak to tayo ta. Hanming schedule to tayo parbangon. Yan. So, schedule me iti rabii for our Easter vigil. And well celebrated abo iti Easter dito di pa-army dito Ramon. Yan. Everyone is participating. So, siya akong tagyaman. Karagiti amin na pong Team Mabono, nakipagmaymaysa, nakipag-Greek na iti celebration ti Easter. When the Lenten season, iti San Roque Parish. Ayan, naglalaing da amin na po from the lectors, the commentators, the altar servers. Apo, thank you. Karagiti choirs, karagiti collectors. Ayan. And gitay nang tinggal po ti talnakan kapya iti iliming Ramon, gitay men in uniform, the Philippine National Police, and everything apo. Everything nag-participate iti Lenten season iti San Roque Parish. Siyempre, si kami, da kami lang iti music ministry. So, nunyo ti pagkala, kantaan mi, tirain mi dito. Okay, ano ko nato dito balong? Happy Easter, mga idol, mga karuba. Request man isem. Thank you from Nelly Valdez and Evelyn Parong Adena. Kuna na, Happy Easter, idols, watching from Alicia Isabella.
Inulit ko nga binasa, tao mo basahin ko. Si Kapay. Ayan, awampay dito YouTube oh. Awampay. Ayan, ang bagngal daw, katropa exciting from Plaridel Village, Santiago City, from Ivan Lorenzo, dito yung Facebook TV, XFM, and kamusta na po yung di ka may dos? Ayan, naibalita tayo nga. What? What's up with di kamay dos? Pati mapaspasamak di jay sa. Nga. Pati armikin kansa, dagiti gagayem. Dagiti gagayem. Okay. Listening from Randy Santisas. And good afternoon po katropa. Sana po paikanta naman yung si Siwit from Mila Cambi. And hello to Bossing Jiredeo Shekel. Yes. Patara. Another request natin. We have the isam-isam. Tirahan taman ta isam-isam ta. Parparing no, ado ti mapaisam ta. Imisam ka matatay bigat balong. Happy Easter Idols watching from Alicia. From Evelyn Adda and Blessed Easter Sunday, June and Jen. Take care from Auntie Lorely. Kastamat kanya Auntie. Yes. Good afternoon, Manang Lorely. Okay, umisam tayong harta po. Isang mapakabiyagag pangmurmuray dagito'y mata. Taisot makaagas mangliliwato'y kaunggag. Isang madutisawen na aday isang mamagagural. Aday isang marayawan na ka. Aday isang pamagustukin ka. Uray adaming kanyak arigat. Uray pa'y nuag pupong tutag. Uray pa'y nuwag pagpasugnudak. Nuwes man nakriknak mapakmayan. Isem, umisem ka man biyag ko. Lao na magamam tay barukong ko. Ta isem mo, isod mangay ayu. Day ti pusok napnuan tilindo. Isang mapakabiyagag pangmurmuray dagito'y matag. Taisot makaagas mangliliwato'y kaunggag. Isang madutisawen na aday isang mamagagura. Aday isang marayawan na ka. Aday isang pamagustukin ka. Uray adaming kanyak arigat. Uray pa'y nuag pupong tutag. Uray pa'y nuwag paspasugnudak. Nuwas man nakriknak mapakmayan. Isem, umisem ka man biyag ko. Lao na magamam ti barukong ko. Ta isem mo, isod mangay ayu. Day ti pusok napnuan ti lindo. Umisem ka man biyag ko. Lao na magamam ti barukong ko. Ta isem mo, isod mangay ayu. Day ti pusok napnuan ti lindo. Isem, umisem ka man biyag ko. Lao na magamam ti barukong ko. Ta isem mo, isod mangay ayu. Day ti pusok napnuan ti lindo. That's isem. And Semi. yan. For your request and dedication, Apo, chat kayo lang, Apo. When text kayo, iti number may na official text line may 0905-808-1259. And of course, damdama at ati papremyo tayo. Yan. So, ang tabayaran nyo, Apo. Yan, awanti puwan panaw. For the meantime, Yan, shout out Karuba from Dayan Manuel. And dito YouTube at dadaan ni Del Manzano. Happy Easter po from Hong Kong, kunana. And Frederick Caraghanilla. Happy Easter Sunday mga idol watching from Lipas City, Batangas. For request naman G Baby Kenny Neneng. Salamat mga idol. And happy Easter neighbor watching. Kunana naman ni Auntie Nilda de Leon.
Taray mo tarugin na. Kahit ko lang, tarugin na. Actually, areglo lang ako. Di ba yung na-practice niya, ma? Isugarod. Try mo lang. Halos di kay labi ng sabab sa kinatindo, manisan na taliginton. Wow. Ugat sobray kasuri, naman ang bae mawag, basi di ka bagayari. Manat tampang, amit tampang, inantaran sa ulunin namin tundong. Manaubat, ay nubat, inantaran sa profile namin ikaw. Profiling. Ay, profiling nga, manat tampang. O, sige mo to. Wow. Awan. Ipagkamang Tao na sobra inakataw, inantapikin sa FB. Halos Kulang na Muslim, nasaba na bugulan, nasa pulo baginugon. Binipot yan. Hindi ko pinapractice ko Wala, talaga. no. Pero may tatama yan. Okay. We will be doing that later on. Kanayon nyo apo request ito, hindi man natampang. So, we arranged it. Yan. I am the musical arranger. Ayan, shout out kabaruan Uncle kan ating amag from Jess B. Villanueva. Ay, ni ko ato naman mga kambal. Wow. Di ka mo no ni Jessie win no ni Jess. Di ba Jess and Jessie da jay? One. Pero the same good looking guys. Right. Kaya lang naglulok mo damatan na kasi hindi damdamo tapay laing DJ ka medyo slim pero still good looking. Ayan, shout out kini Crisel Aguilar from Sean Eastwood. Apo nga nagan Eastwood. Sean. Edgar Ingaran, naimbangal daw yun, sir. Nagas ko man Jason natang Adda akong biyag ko. Thank you watching from Cabarugis, Quirino. Wow. Okay, good afternoon, kabsat adding Rainier of Rainier's Private Resort San Sebastian, Ramon Isabel. Nagaduti ko adat hindi ko niya, Ati. Facebook. Ayan. Hello kay boss namin, Mamimilinda Ramos, Agbuy-Buya. Good afternoon kanya, amin dito sa Caris. And happy Easter mga idol, mga karuba. Paragos ng isa may nabasa mo kayo tayo. Yes. Well, And watching from Nueva Ecija ni Clarina Ortiz. Naimbang nga malam yung idol, kanahin ko abangan natin nga program sa iyo. Nagmayat talaga ta boses yo. wow. Makapaikat problema, paikan tayo man jay. Parpar buklaeng dito iranyag, porok dos. As requested earlier, here is Adda akong sweetie baby Jane. Para kani Ambong, thank you so much ipa ng pagkamuti gamit dita. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di na talikudan, punasen day tadwa-duwam, agpalawag akman. Tiki na puno na, tunggal kasangay mo, siyak tay di makaina. Amog nga ti gustuem, ada agtasibay mo, nga aglalailukin ka. Adut nagkurangag, tauray laing nusurat, di kan masubalitan. Ngem din na kayat asawen, nga awan kan dito'y nakin, kurang aklat panawen. No isut pa ko na adikan ay ayaten, dayto'y metilaglagipen, di ka kuman sinabliana. Thank you so much, Kapsat Nilda de Leon. Diyak kuman at pagpakitan,
tadya kaya ngayon ka masaktan. Pagritman ng happy birthday, may anak Archie Erickson Ruiz. Pwede na kayo magpa-premyo kunana ni Kapsat Rainier. Thank you so much. Once again of Rainier's Private Resort located at Procles, San Sebastian, Ramon, Isabela. In front of San Sebastian Integrated Schools. Okay. Nagkurang tauray laeng nusurat di kan masubalitan ngayon din na kaya asawen nga awan kang bitinaken kurang aklat panawen no isot pagkunaan adi kan ay ayaten dayto'y metilag-lagi pen di ka kuman sinubliana Diyak kuman nagpagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan Diyak kuman ang pagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan. Okay, the song called Adda Akon Biyako, and this time is another song abo, especially goes out to Kapsat Nilda de Leon. Yan, para kay Kapsat Nilda. Yan, stay tuned. Malaglagip ko, ika'y di jaya. Takas ka man, latay na ipinta dito'y panunod ko. Gaagrayo to'y sa diya. Nung mapagbalin mo adyamanten, jay bukel, di sa lamagi. Ay when manang Jako nagkitakit ang mangyawat ken kaday tu ibagik no maubuno yaya dua bituin kaskasuka tuy busuken naken ay namanang uray di kan nagar arem syakti mangibaga asikatay ayate masukdal mo nas laga bulan kas ikoronam kaniyak kapagdatulan laklagi pem asikantay kapat gandito'y biyag ko inggat kanibusanan at ang aluken kasi regalo ngayon nakabalbalayan huwan manang si kantay inagsurutan na pakitumpungan ken kapinpinunganen ngen awan di matungkal mo kadagito'y nga iyaareng ko sapay kumataawan basbasul kuno daytoy aya ket ikitagit ko watching from Naiya Terminal 2 ano nating ay ni mga Inocencia Marcelo. Wow, yan, have a safe flight. Yan, I guess katuwa na ni Sir
Eusebio. Haan. Ano nga? Ay, agwada, convention ka dyan. Something like that. Numasok dal mo, nasalag agulan, kasi koronam, kaniyak abagdatunan. Laglagi pen, asikantay kapat, gandito'y biyag ko, ingat kanibusanan. Numatiliw mo, atak na alimuken, kasi regalong nga inakabalbalayan. When manang sikat ay inagsuruten na pakitumpungan, ken kapinpinunganen. Ngem no awan, di matumpal mo, kadagito'y nga iyar-areng ko. Sapay ko matawan basbasul kuno daytoy ayan ket ikitakit ko. Sapay ko matawan basbasul kuno daytoy ayan ket ikitakit ko. Sapay ko matawan basbasul kuno daytoy ayan ket ikitakit ko. Agsubli kami apo, kalpasan ti sumag mamano apalagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Okay, we're back. Apo, Kaaruba, mga katropa natin all over the world. And you're still with Katropang June and Katropang GM. So, since... You've been gone? Since you've been gone. Since you've been gone. So, thank you, Kamsat Rainier. And, yan, sabay lang kumakabot. Kagayitong nga plan-plano. No, sa dinutya pa panan nyo pag... resortan. Of course, we have Rainier's Private Resort. Please feel free to inquire anytime. Ijay Facebook page da. Tapos naman nyo nagiging presyo. Yan, mabaling kayo ba't nga mapanlang agig pa aircon. Gaya pa aircon na. So, pa yan. Kahit swimming timalam. Okay, that's it. And anak ko nata dito. Jake Fernandez, Balong. Kung ano tayo na-imbag nga malam yun dito June. Ken Kuya Mac. Happy Easter. Camera ka no. Wait. Kamuam. Yung ka na. Ayan. Okay. Thank you so much, Balong Jake. And, hintay makipalaan natin kung na naapay panganan. Awan actually, hindi mo. Ayan. And, happy blessed Easter Sunday, Manong June and John Mark. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. Ayan. Bagti-bagti pati yung monitor me. Okay, I guess we need to rewire. Like kita connections min. It's high time. It's almost a year siguro since we last repaired those wires. At iti problema, iti portable nga gadgets ta apps. Anytime ka agpukaw da, mapugsa da yung wire na. Especially no ato ti papapanan. And numalemanan ako, ulitin mga ibaga, numaleman at misa di Jaya sa Rocky Paris. Of course, kadagiti nagpagayam yung mga gima po music ministry. Yan, as per arranged by my wife. Yan, thank you so much. Yan, di suporta. Ano pa iti kaya mo kantaan? You have anything to say? Ayan, ha? At sigano ko sila panggaman. Thank you so much from Mercado, Joan. Pakibati naman po, Pamilya Cabuyada at Alonzo family from Esther Alonzo, Robert Valdez. Yan, good afternoon Kuya June. Pakibati yung anak ko, si Lester Valdez. Mang Berting kano, ni-request na. Pa-request kano na Lucille, ni Jake Fernandez. And J. Bell, happy blessed Easter Sunday, Manong June and John Mark. It's Jason and Maribel Garcia from Nabasa Salinas, ko. California. Just got lucky na boyam na kita yan. Okay. Ay, ko silapan ka sa requestan. Ato yan, tirae mo.
pagakmet ken kay di anu ganda untuwag subli ay ket sorry tadyak may kari napalalong amin ti sakit na daydial daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawen met ati naglabas niruruam ko tinagwayas sabay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nga kumabiyag ko ag subli kang hindi naklata kinit kita intun nagsarakta ku sila panta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangatong ken ipababa kastan to panang iparik na ang nabiyagak nga awan ka intun nagsarakta ku sila panta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangatong ken ibababa kastan mo panang ipariknag ang nabiyagat nga awan ka amok nga agbabawikan na amiris mo nagbidutam I am sorry damage has been done dikmet impagarop sa maituran balay giket masarakan kalpasan nga syaket panawa intun nagsarakta ku sila panta ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangatong ken ibababa kastan to panang ipariknag ang nabiyagak nga awan ka ngem kinagpaiswanan na mail-iliwak lataken ka bareng no kabaelak to nga aramiden nga intun nagsarakta ku silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangatu ken ipababa kastan ko panang ipariknag ang mabiyagak nga awan ka Okay, we have a special dedication na po dito ay. Ayan, may isang birthday song para kini Archie Erickson on his 29th birthday. Ayan. So, Archie, happy birthday balong. Ayan, may saman nga tirant naman may isang happy birthday balong. Ready? Archie Erickson.
Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Archie Erickson. One more time. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Archie Erickson. Archie Erickson, apo at 29 years old na yan. Ako'y bagatagid do mga detalyenan. Pero yan. And anang mo tinik na nun kasi very supportive to pay here and nagagiti anak na. Okay, just like what we are doing to our kids also. Siyempre, full support. And Rastam Constales pa shoutout man kini Romel Pacano. Request man kano da jay Sikugan. Ayan. Sikugam. Malagip mo pa eh? Madeira. Nalilig sa Jai? Adan sa, di ka mo Ayan, lang. shout out kay Kuya Billy Mendaros nga buy-buy at JTV da. Ayan, Jay San Miguel ato eh, siguro. Ayan, buyang kayo dito TV main, Maday nga Jay Rajon. Ha ha ha. Sikugam. Hindi ka mo no masurutan ta dito tanta So, nabay nga hantakinan kantan. Idila ang rumor. Ka, Ayan, isama mo na my Mrs. Lani. She's watching also with our apo Avery. Yan. Ayan. Ayan, ipagagmulot ta kanya doon ng bigadan. So once again, happy birthday to Archie Erickson and good afternoon to Mrs. Lani. Yan. aha. Ruiz. Yes, dagitig buya to yung Facebook mo, Luzminda Iglesia Roderos, Nantilos ni ating Julieta Villanueva, Ariel Perdido, ayan. Noel Asisten, ang bangal daw Idol June, kin Idol JM, kablaang man amin nga tagal Labinab. Pequeño, Reina Mercedes, amin nga napan nagdigos caravan. Ayan, naganad kayo na pod. Karayan, atoy, karayan. Naganad kayo, nagpudot, request ko man dyan, rest your love, and nang bangal daw you. Ating June Cereales, Ken Balong JM, ayan, Auntie Aida Pasqua Clinton, and Ara Raman. Hello po, shoutout from San Mateo, Isabela. And Okay. aduda pa, damdama ulit. Yes, try naman nga tirain dati Sikugam na malagip mo ba eh. Sikugam. Kaadwan tatang, kitagdendenan, Sikugam. anda pa'y piman, Sikugam. kalkalaysan, ang paikit dinitan, iti inarman, no agin nursunadadan, agdinirudan, no kursunadan, say taapalasang ay kirpaspasam, ipon buntugan, itira mo na tay kalalaingan, apanagarem samto sikugan, sigurat memon, Buhay na ba? baraw, kargaan mong isanti mapaspasamak, sakbay iti kalaysa, kakeling boksit na masikugan, isang panungamin ti uso, testingem no aglo, Hala! tapno sigurado, Sa bagay gusto. abangan mo, awan gayang matres na, may notitik tatras panas pa ka, isungati makunakyan ka, basta nakasagana ka, no tumiro ka, ay ket kumasarkan, padasemeten, iti makidenan, oray hantay nalpas, kalaysan, oray awan pa'y kitin, iti inarman, so ada kursunada mun ay tumirukan, so kursunadan, day maapalasang ay kepaspasan, sipun-buntugan, itira mo niti kalalaingan, apanagarem mo kem santo sikugan. Sigurado mo. Wait, baraw. Karga mo.
Isunti mapaspasama, sakpay iti kalaysa, dakeleng buksit na masikugan, masikugan. Isunong amiti uso, testingam no aglobo, tapno sigurado. Amangan ngamin no, awan gayang aktres na, weno titit atras panaspat ka. Isungati makunakyan ka, basta nakasagana ka, no timiro ka. Kaya naman makatiro ha. Ay ket kumasarkan, Yeah. palasep meten, iti makitenan, uray hanpay, salpas kalaysan, uray awampay, kitin iti inarman, no ada kursun na damon, ay tumirukan. So kursunadam, day naapalasang ay kitpaspasan, timbunbuntugan, itira mo na tay kalalaingan, apa nagarem sa tusikugan. Bababaak, bababaak, di ka akpartak, sikan agbaak, bababaak. Ayan. Bababa. Ayan, Easter Sunday pa yung sir. Pinagbibirong itlog tata. Sa bagay, nalpasa to tayo bigat. Ayan, kadagiti parishes. May isa kadagiti ending dito, iti mass. The mass has ended na kunadaan ang kayag birokan ti iilog. At ka din nakabirokan ti itlog nga iduludulin mo naman. Awan pa'y nakapot-pot. Okay, that's it. Our version of the song, Sikugam, nga medyo... Yaman title na dati yung talagan? Kanta ti Abba? Take a chance. Take a chance. Take a chance, take a chance. Yan. Ginaramit ng mga sikugam. Pandemic, hindi ata ko. Yes. During the time of pandemic, awan maramit min, di nag-version kami, di nakatadong kanta. Yan. Okay, the time now is 12:51 and orasan na po. Kaya launay ni brother nga ka. Edmar Daja is sikugam. Yeah. Baka no adamot ti pakainaigan na iti kabibiyag na deta sikugam. Okay nga Rod, may isang sunata po ngayon kang papugtong kata kayo for the price of 200 pesos. Hanga Easter hunting dito na di title hunting tayo tata. So, title hunting. all you have to do is text us the title of the song and then Rainier's Private Resort and then your name, your age, and your address. So, rugan yun po nga i-text dyan Rainier's Private Resort and then your name and address, age and address, and then sayon tula ibaga dyan title nan. Isingi yun ditan. So, that's it. Nung nakaprepare kayo, at yung oras na po, iti damo nga papugto aming sonata. I-text nyo lang nga po dito is 0905-808-1259. Title of the song, Rainier's Private Resort. Your name, your age, and address. Yeah. Weird. Itit mi apo ti kalakaanon nga papugto tanta. Siyempre, di ta kay nga parigatan iti Rainier's Private Resort. Yan. Tapno to no mapangkay ka tapon. Apo dati di nga bakak idin kunayon tulutan. So, mawalin nga tan. Yan, nag-request dito tikwa. Ti. Tumeng ka no ni Jake Fernandez. Ni Jack. Ay, di nag-request si Lucille. Okay, damdama. Aksasarunod ti ko ano dito request nan. Okay. Ayan, dati nagpapa-shoutout ni Julius Bakiran. Pa-shoutout ng mga idol. Kung na madamapay lang ina nagapo din na Jawan Aurora na pan nagkita chicks. Kano? Pa-request naman tayo. Tapno, di ka maila. Idol, please. Orayak, salamat. Okay, yan. And may sapay apong ako kata medyo nag-freeze man dito Kamera. Napikas ta, kurang ti supply na. Yan, may isang salimuot nga malam nga naparang panang kablaaw. Kadagiti naganak ni brother Edmar, of course, ni Edgar kini Marites. Ayan. Yeah. No, anyaman ti kukuan nyo, ay kahit isarding niya pa lang ta, medyo pumugto kay mampaya, kakabsat dita, di paaryo dita, Aurora Isabel. Barbarin no si kayo ti mga bak. Ayan, pakaragsa kami, no, ti mga bak dita di paaryo Aurora. So, that yan. With the title of the song and then Rainier's Private Resort, your name, your age, and address. Ulit-ulit yung ibaga dito. Apo, isend nyo lang dito 0905-808-1259. The title of this piece for 200 pesos.
may not know it, but it's real as it can be. You need no season, I need no reason. When it's your heart singing, this was meant to be. When you're both in love, both in love, seeing eye to eye and feeling heart to heart. Yes, we're both in love, both in love with each other from the start. Everything's magic when we're together in this wonderland for two. There's nothing like it, won't try to hide it. Anyone can tell, there's nothing you can do, 'cause you're both in love, both in love, seeing eye to eye and feeling heart to heart. Yes, we're both in love, both in love with each other from the start. There's no need to worry, which starts when we're under. We've got all we need to know. We have the answer forever after. You're the one for me, and I'm the one for you. 'Cause we're both in love, both in love, saying eye to eye and feeling heart to heart. Yes, we're both in love, both in love with each other from the start. Napatawag na tayo. Ay, kasla, na-register ko sa 15 days. Kitamlatan, and I'm familiar with the winner, of course. Medyo kabisado dito ang palasang katawanan na dahil nagkanta dito ni Tito Mina. Kaya lang medyo pimusay sa ni Tito Mina. Anyway, good afternoon. Katugtong mo. Kakaji agwang-wang-wang. Medyo feedback dito. Radyo. Radyo, yan. Napigsalaw na yan. Ayan. Umadayo kayo, gente radyo. Sige. Yes, 200 pesos ti ma-load to dito kanya mo no Gcash mo no load anya ka ti prefer mo. Load latan. Load latan. Yan, baka dapat kayo mga kablaawan sakbay nga iyawa mo na di kwarta. Ay, awan latan. Apa yung kaya kablaawan ni classmate mo nga Emil, ni Dr. Emil. Okay, sige. Ni Emilio Castillo. Sige. Batch 82 latan. Ang aming nga batch 82. Lahat na promote. Yes, batch 82. Mel Damanzano. Yes, mga iba ka man ti lima nga road nga mga ka-classmate mo ide sige kantamat ni memory mo napigsa. Lima nga classmate mo. Go. Siyempre, ni BFF ko, Luz Bimin Bautista, Vizcara, Ruth Gahes, Emilio Castillo, Francisca Balutan, Imelda Cristobal Ortilia. Wow, the top 5 dagiti akanay mo nga malaglagip siguro. Anyway, once again congratulations, and the title of the song is
Both in Love. Yes, Both in Love by Tito Mina. Kabatch mo, di kali. Siguro na katawag. Sige, congratulations, Kamsat Imelda. Okay, 200 pesos to i-load. Regular mo load, yun. Yeah, regular load. That's it. For our first winner from Bugalyon proper naman, Isabela. Yan, so, lagi dito doon, mga kakabsat tayo dito nga medyo nakakaangat sa buhay. Ayan, hanlang ko mga Rainiers private resort apo timang mga tetipa premyo just for fun. Especially those kakabsat tayo nga adumati businesses center naman. Yan, thank you so much once again to Rainiers Private Resort. Yan, our first winner. Pwede in-dip moment. Okay, alauna uno. Aldaw, agsabli kami po with more prizes. Stay tuned. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Okay, we're back and iti oras na po 1:05 iti malang po 3 minutos lang dayay patalas sa sayta. Okay nga rod. Kuno na toy Facebook ni Kumare Cynthia, weno ni Inon Marcelo. Belated happy 33rd anniversary to my ever responsible husband Reggie Sebio Marcelo. You're an angel sent from heaven. Kunan ni Kumare Cynthia. When ayan makikita mi iti marikrik naktatan dagiti sakripisyo ni Parisebio iti makaasawa ti maestra tadi balasan ko syempre awan pa mo ti jowa na siya akon ay iti responsible for her travels and no adati masapol nga isurat i-computer nga madina masaparanen siya akon ti makakto so that's it mare na ako dayay sakripisyo ti asawa ti maestra just like kini abirat ko nga Lourdes iti panawen nga ni Bayaw Judy Pastor, the late Judy Pastor tel arami ti lesson plan mo madina masango ti agsurat. Yan iso nga no agasa no iti maestra dapat ti maasawa na di nawaya ti oras na nga lalaki hanga mabalin iti the bisyo na talagang kakaasi ti maestra. Dapat dati kataktakunay na nga garamid iti IMs when no ano dagiti anati meaning ti IMs manan instructional materials kang ronaan dayay hatid sundo talagang ado ti turong-turong ti maestra. Balong anapay dagiti ito mga pangablao dita napindam dita Facebook kon. Okay, ni Karen Iglesia Borja na basamon. Matipay. Okay, shout out po sa ang Iglesia family sa Raniag Ramon at Borja family sa Bautista at Bautista sa San Agustin Isabela. Request po ng Bislak. Salamat ko na ni Karen Iglesia Borja. And ni pare Raimundo Kokoy de la Cruz. Good day kanya yung duwa ng idol pa shout out man. Amin the Almi Tere Juvie and Venus the unbeatable 4 dagitoy. Okay, ato'y tere ito yung kuha ni mamimit. But of course, ni Almi, yung kanay ko makikita basta dati na natayan. Especially kit managdanggay iso na. Yan. Barangay Kagawad, syempre. And of course, ni Venus. Yan. And John Carlos says here, naimbang daw yung manong June, pakablaw man ulit. Ni, napukaw. Yan, good afternoon mga idol, mga karuba, pa-request ng Iliw. Thank you so much from Nelly Valdez. Arnel Ruaro, good PM mga idol watching here in Los Angeles, California. Parakas man jay kahit maputi na ang buhok ko. And Jocelyn Minglana, shout out watching from Brogus, Kawayan, Isabela. And happy Easter to my Philippines. I send my 1-year blessings to my father-in-law now that you're in paradise with our Lord. Naway muling ngumiti ang pamilya sa Bigan sa Oriental Mindoro, Kuya Marlon nga naman. And happy Easter from Tita Jennifer Florentino. Yan, buy-buy man, shout out. Ayan, shout out sir watching from San Guillermo. Paragas man Jessica. Ayan. Nagkadote ka answer dito. As requested po, kahit maputi ng buko, our version. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago.
kailanman nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Ladies and gentlemen, Jano Gibbs. Manen. What? Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan na The four-legged duo. ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Yan, Sir Chano, naka-commercial pa rin yung live. Yung live naka-commercial pa rin. Yan. Ayan, okay. Nakatog mo buya. Ito'y Facebook ko, Facebook ti XFM, and of course, YouTube channel me, and a lot of requests like this one. Kas makita man idol ko na ni Jonelo Obana. Yan. And Padilla Mateo Marvin, shout out idol, watching from La Suerte ang atanan. Okay, request ko man na Jessica. Adita kami to no, May 3. Yan, dito La Suerte. Hindi naman la swerte yun. Ay haan. San Marcelo, San Marcelo, Paname. Yan. Madanan. Ayan, good afternoon. Ayan, Ken, apo, sapay lang kumata. Amom, na gayam dito La Suerte ni brother, syempre, ni Brother Oliver Boraga. Ayan. If you're familiar with him, please do text me. Ayan. And Pa-shoutout man kini Romel Pacano. Ay, nalpas na yan. Happy Easter Sunday everyone. Hello Tatay Pedro Libed. Request ko man jay favorite ko nga Duyaw Arrosas and White Tea Clips. Good afternoon mga idol watching here in Chicago, USA. Can I request a song by Eddie Peregrina? I dedicate to my mom. I cannot understand Ilocano but I like your songs guys. Thank you so much. Oh yeah. Ayan. Happy Resurrection Sunday to Sabot Angels, Miguel and Matmat. Thank you mga idol. Ayan, kastamot kin ni Jody nga nagsabot Angel. yes, and good afternoon to my ading Julius Lukisen. Ayan, natabirbilo ko na message sa di last time ta. Ano nang bagana ba? Ako pa kablao da kita babarona, so we have to speak Jules in, ko na lang yan. we have to speak in English. Ayan, ta English ta bing. So, good afternoon to your kids.
Awan dito DJ Kuana ni ajay Oh, message na kay DJ Kwa ay may Julius ito. Messenger sa Baka nata-text. Julius ungaro lokisen biro kintabiet. Kasano nga kitaan. Okay. Pakigreet man dito ang bingko. Ayan ni English. Okay, we would like to greet a good afternoon and a blessed Easter Sunday to Baste and Maggie Lulukisen. Hello, whatever you're doing. And this is your Tito June saying good afternoon to both of you. All right. Yan. Ayan. Kuya, Bulaga Nation, Happy Easter. Ay, nabasa ka ito tayo yan. Agor kabita, kantaan naman pa ni Kumari Cynthia kani Paresebyo to anniversary da yan. Happy anniversary to both of you. Enjoy life to the fullest. Oh, how it danced on the night we were wed. We vowed our true love, though the word wasn't said. The world isn't blue. There are stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dear, was I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. Once again, happy anniversary, Kumari Cynthia and Parisebio. Stay in love. The night seemed to fade into blossoming dawn. The sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but recall that sweet moment sublime, we'd find that our love isn't altered by time. Dear, was I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. Okay, Salome Francisco says here, please greet happy 22nd birthday si April Carla Lano ng San Mariano, Isabela. Thank you to both of you. Okay. Yan, happy Easter to you and your family from Sir Oliver. Yan, kastamit kengka Sir Oliver. See you on May 3. Yan, adati ng kablao ngamin nga taga Angadanan. Angadanan. Pero la suerte. La suerte, yan. La suerte. Ano tinaga na dyan ng kablao to tayo? That's why I mentioned Ano ba na Brother dyan? Oliver. Facebook? Facebook ko. Yung Facebook ko, ng kablaawan na. Hindi ka mo. Punta na dyan. Ayan. Kanya na agad na nga ta. Katsak timang biro kyan.
Oriental Mindoro kung kuha na mo natin eh. Nagado actually. Sugarot. Sally Francisco, I guess it? Ano no? Awanin na napalubusan ko na Sugarot. ato nagtarayan nan. So that's it. Dati ay dumdum ng kanya mit yela swerte tatay. So another 200 pesos. Apo, ipadawat mi kada kayo if you are familiar with this piece. Game message apo ti pagsendan nyo. Message ya kasano? Well, number. Ayan, yung number latan. So, all you have to do is i-text you lang the title of the song and then Rainier's Private Resort, your name, age, and address. Dito lang po, 0905-808-1259. And apaman apo nga amuyo, tumawag kayo nga dagos. Tawag mo. Ay, text latan, okay, text latan. na may Tapno malpas mi DJ kanta, yan. Sopay. Sige, mangibagay. Yan. Once again, title of the song, Rainier's Private Resort, your name, your age, and address. Dito ilaang 0905-808-1259. Yan. Kaya na ni Mary Jane Romero niyo. Hello, Karoba. Blessed Sunday watching from Kuwait. And then, niyanting Juliet or Julieta Villanueva. Hello, good PM kanya yung adwa. Kablawak man ni Uncle Yo. Sa anniversary min no bigat April 21, 37 year min. Nagado iti an anniversary tata. Atine Padilla, Mateo Marvin. Yeah. Shout out idol watching from La Suerte. Ang adanan regas ko man Jessica kunana. Okay, damdo patgantay data upon the approval of our sponsor, Pacific Star International Employment Agency Corporation. Ngarod for 200 pesos. Anya ti title na ito, amom, i-text mo dito 0905-808-1259 with your name, age, and address. Of course, Rainier's Private Resort. Okay, what is the title of this piece? I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you made me cry. I beg you, please, I'm on my knees. Is that what you want me to? Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel it isn't real that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Maybe today I'll make you stay a little while, just for a smile in love together. For I will show the place I know. In Tokyo we could be happy together. Never knew that it would go so far when he left me on that boulevard.
could be lovers again. Never knew that it would go so far when he left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Siyempre, iti mga bakit inauna pa yung iti nagkantang nga dito yung sonata. Amok latang inauna. Yan. May sama lang nga pong doktor dito. Doktor tata tinangabak. So nga tawagan tayo. Makita tayo ti kababalin na tata dito. Doctor of something like mabunta. Ato yan. Okay, ang kami nga nagpilpili talaga nga talaga tayo imuna. Okay, good afternoon, sir. Good afternoon, brother. Well, anya ti madamag dati di paar mo. Napudot. Ay sabali hanggang napud. Ito yan may kihaamot, naka-aircon kami. Anyway. Amit unay kit deta ko. Ado nga kayad dayan. Yeah, apo nagsanagmaya ti mapandidya ayan da. Anyway, the title of the song is Bolivar. ayan, ano ti significance deta nga song kenka? Hindi nga rin boarding house pindi Manila edi at ay boardmate ni nga may isa nga di US tatan. Na laing nga kwa agpatikan kan lagi di barbaro nga kwa makatch up nga dagos then the title. So nga kanay tapos kanay na pekan kantahin no so masurusuro ni but nakabordmate na. Oh, sabali ti impagana kanyak. Actually nakatungtong ko deta nga gayem mo. Kanayong kayo kano ti beer house idi deta kano ti favorite yung asalasalaan. Awan puro kami pwede study. Ayan. School, boarding house kasi dyan. Tandami extra nga kwarta niya kahit nalakapay matisini, 20 pesos kasi dyan. Tapos, orkestra, bueno. Orkestra, balcony. Orkestra line, no kwa. Ini panawan nga hampay nga bawal iti ag sigarilyo ti unig ti senyan data. Oo. Adapay lang ti smoking area. Dati smoking area ko. No, not just jelabi. DJ mismo, ayan ti orkestra. Mabalin ti ag smoking. Ay, oo. Yan. And even jeepneys. Apo, malagip ko unay hanggang. Nandanita kayo magkaedad. Well, Ori gidi bus brother mabalila tagyo di. Ori school, except di university ni okay lang. Wala ko na di kantin. Tatapit sobra ti higpit tatan. So karon matanda na Quezon City ti mo nga nagpatupad ti kasta eh. Aji ata. Yosi Kadiri. Yeah, okay. And then followed by the Giti municipalities. Anyway, 200 pesos load or GCash? Lord brother ta awan ti Gcash ko hamko ammo. Deta laeng, okay. Deta ti ata ti mangi parangarang iti edad mo deta hamo amo ti Gcash. Anyway, congratulations, and our winner is Sir Emil Castillo of Bugalan, Bravo. Kabats ni Imelda nga nangabak tatay. Kabats na launay. Okay, and a message. Daman sa ano, nangabak tatay. Kabats mo. When mapala mo ito nga simali mamet. Okay, anyway, congratulations again, and baka kayo mga kablaawan, di ka anak mo tumartaray. Ni Rocktown Henry Castillo Costales, number 4 sa Balota. Saka yung mga Team Agila na rin. Okay. Sige. Thank you and congratulations. Okay. Dito apo ti may kadwa nga winner tayo ti Bats na Mulaang. Apo di sumaruno, I'm afraid baka Bats na Mulaang. Sumali na amin na. Sumali na amin. Okay, the time now is a minute before 1:30. Ngem pumatalastas kami na po. So antabayanan niyo pa dagiti sumaruno nga pasat ti programa mi and agsubli kami. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay. Okay, acceptable po dagiti pagayam you and still with you katropang June and katropang JM dito lang po numero 1 programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting ka talaga ti paspasamag ta nakadadwa po ti sponsors iti for the kedua. Okay, first on the list syempre iti Yes to Health apo iti mamangtad iti libre konsultasyon no dati sa guban iti marikrik na yung haan nga nasayaat kan ang napintas ay medyo hanyong ipapabigatan na po tatapay laeng apang kayo di jay libreng clinic da dita Alfonso Street apo hindi abay ti parkingan iti Unisan yan tap na maamuan yun nyo da kita mabalin nga i-remedyo pa the earlier the better nga kunada because health is wealth ayan no awanan iti salunat mo akat awanan ti pulos nga baknang mo at talaang iti mabalin tayo nga kwa armas tapno makapagtulid ti alda o maaramid ti amin nakikayat tayo yan ta salon at tanawan ti salon at mo kaawanan talaga agbalin ka nga vegetable mo kunada iso nga tapno ti magapan tapno maliklikan tayo apo ti agkaron iti sakit ay ket dapat agtake kayo iti vitamins iti kape ket iti healthy kas nakanyami we are taking Santon plus coffee and dadya maisa dadya premium D3 coffee apong awan ti sugar na dati nang pababay ti sugar ko tama nagkape ang araw tatano puro kape kin sugar ay ket talagang ti tendency nang umato lalo no 3 in 1 so nga impact dati premium D3 coffee apong awan iti sugar na at the sweetener ng stevia dati natural
And nagmayat ti pait na. Naggimas nagkapit ti bigbigat. So that's it. Yes to health. Apo, ato pa iti product na. Kasi ako matata Santon Plus Herbal Oil. Napita dito ilaw-law ko yan. Vision X Plus. Adi masapol ni KML Turbo Dietary Supplement for Men. Apo, dito timang patangken iti amin nga laslasag mo ditan. Okay. Ito ini amak para katagtid dumapay apong pangablaaw nga ingkang basaan. Kas kumakini kabsat Alice Lazalo Ligayo kunana dito ket makasta nga fugab nikaw ngamin kokorolak gagayam tikan sa dadyo kokorolak. Happy 33rd anniversary yesterday with my BFF housemate Mr. Nick Baloro Gameng Jr. Pa-request man dadya until I found you to be sung by Mr. Pogi J.M. Pastor Mabalat. Apo, thank you for using your own dialect, Ma'am Alice. Talagamit nga makasulo-sulo kami. Makastang fugab. Di ba? Kay gagayem. Makastang fugab. So, no gayem, korolak lang. No gagayem, kokorolak. Kokorolak, okay. Dito mati ko ito sa rin dati ubing no ka dagi daycare. Kokorolak dagi dati kulay blue kung nanano ka. Korolak. Okay. Di ka rin ubing pwede, korolak. Korolak, serelak na Ay, serelak ba eh. Kokorolak. Ayan. Okay. Ado gayam ti mabaling nga. Aram o sa rin nga sa dito kokorolak. May sa biro ka man pwede may isang sa uti kokorolak. Kokorolak. Dito ti may isang model iti Toyota nga napintas nga talaga mo ti kuan. Toyota Corolla. Toyota Corolla. Oreno agtader ka di jinti hood na madi nga matkupit natatangken dagiti metal. Muna. Nga susarenda especially dito model ti Toyota nga Corolla. O Diyos ko, ayam tamanan, iti bibiyag tayo. Dati kami tatan, Corolla Altis. Aywa. Ati Corolla Altis. Corolla Cross. Oo. Ating request mo, kabsat Corolla. 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 Georgia, wrap me up in all your ocean. In my arms and let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her, I found you. Kokorolak. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, gotcha. I never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her, I found you. Happy anniversary, Alice and Nick Gameng Jr. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her, I found you.
Ay, Raymond Batarina. anak ko Jericho na. Escoman, mga idol, Great Pretender. Alright. Request na talaga. Request na. Ayan na. Ata na Raymond Batarina, YouTube. Po, tirain to deta. Orinon ko kabisado deta nga sonata. The Great Pretender by Freddie Mercury. Actually, tinang nag-revive. Pero syempre, hindi kabisado. DJ Platters lang. Oh, yes. May tirol ko na mata. Ay, amuglat na dito yun. The Great Pretender by The Platters. Whoa, yes, I'm the Great Pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the Great Pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but somehow real shame. You've left me to dream all alone. So real is this feeling I make believe. So real what I feel, what my heart can conceive. Whoa, yes, I'm the Great Pretender. Just loud and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a clown, pretending that you're still around. So real is this feeling I make believe. So real what I feel, what my heart can conceive. Oh yes, I'm the Great Pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a clown, pretending that you're still around. Oh, yes. The Pretender. Ato tinangangato kini Freddie Mercury. Amo malata ni Freddie Mercury. Talaga nga tinira na dito, Great Pretender. Adi, yes. Kasigar ka nga yes. The same key, pero oh yeah, I'm a Great Pretender. Laban ng guy. Kuna na dyan. Kapukapukawanan. Amo malatan nga medyo nakausob, nga igim na dyan microphone, nga nakabukol. Adi ka trademark na ni Freddie Mercury. Amo maya nga imakar ni Freddie Mercury. Makaran na. Freddie 7-Eleven. Ayan, good Sunday, Kuyang June and John Mark. Pasyaro dito yung Barangay May Salvacion sa Guday, Quirino Province. Na nakikinig si Leonardo Jr. Ken Ambar, request song jay Suyusoy Didagum Igorot song. Hello to Atilani, siguro ito yung Atilani ito, Lani, kuna na? Lani Kulani is watching, yes. Lani, yan. And hello also to Ma'am Rose Anjoy Bermejo, aka Mami Sugar. Yes, pagaling ka baby, yung kanyang bunsong anak ay nagkaroon ng dengue. Yan. Wow. So nga anak tayo, permi, basahin nyo yung post na po, tapno dati awareness yo, what's going on with having dengue fever. Hanyo nga basta-basta.
Ibagbagang agor-igor laeng, lagnat lagi, o nagpatpatubot ang ngipin. Okay, the earlier, the better prevention nga kunada. So, kumonsulta nga dagos, apo, iti doktor ta. At dati, test at nga makita nga dagos and if you're positive of the dengue. Okay, so Yusoy, ano Di dagom. is coming Para ni your way. Jeffrey Felipe, shoutout man kin ni Ate Almarites. Ano? Dito ay Bro Bax Ramon, kantaman J. Bislak Idol ko na. And hello ko is June and Mark, request naman sir ti Duyaw Arosas. Bumabati from Gimba, Nueva Ecija, Beth Gaunia. After this piece, so Yusoy. Para kini soy-soy, agsiserve ita altar ti Ramon. Soy-soy. Man suyo-suy nandagam, mangisim pa sinanem-nem. Siyamat lang ayos di danom, may maya si deng-deng-gen. Umisem ka ay gayam, taadim minem-nemen. Problemas kasasem-sem, ipatay ang masandagan. Ayak pa'y kan-kansyon, maililaksin ang lubong. Ibugaw manibaw, namnamdasan maulhulaw. Ngamayak pa'y buga-bugaw, ornos kapiya kumailumsaw. Gayang ko bumangon ka, tatangadem pa'y adaya. Mantalag takon si siya, tan si siya di namnama. Gayang ko adik ka maupay, di digray sumangbay. Si kaburian makauway, basta din bilin na yan agan musuway. Man suyo-suy nandagang, mangisim pa sinanem-nem. Siyamat lang ayos di danom, may maya si deng-deng-gen. Dong-dong ay si dong ilay, isinali dumaan. Dong-dong ay si dong ilay, isinali dumaan. Umisem ka ay gayam, taadim haninem naman. Problemas kasasem-sem, ipatayaw mo sandagan. Okay.
said the song called Suyusoy Soyoshoy. Nidagum. Soyosoy didagum. Didagum, nagum. Didagum. Didagum. Okay. Didagum, no, the ticket mo nga i-remind, hindi ka duwam ta, siyempre, no, makaturturog, didagum. Kidagum na yan. Kidagum niya. Didagum. Nanda ka apam, didigum mo ka. Mabenta Ay, yun. mali. Yan, watching from Pangasinan, pa-shoutout nga sa Family Bagay at Asuncion, yan sa Purok 6, Villa Carmen, Ramon, Isabela. Pwede po pang mag-request ng song yung sika kung ano ni Chanel Asuncion. Chanel Bagay Asuncion. Yes. And kung na naman, Leslie Gambio Arconado, pa-shoutout man dito yung Oscaris Ramon Isabela habang nakaiddaag dingdingag kada kayo idol. Pati J. Purok 7 San Antonio Ramon Isabela kan nanay ken tatay Arconado family. Okay. And still watching is Kabsat Nilda de yon. And of course, Juarizo Margie watching from Saudi. Ayan. Alex Agnes Vicente watching from San Fermin, Kawayan City. And napatigit duman. And Ninang Avel is watching, of course. Jeman kantang Abalayan Idol. Kuna naman, abay, what's with the Abalayan? Okay. Actually, kantsa, may dito Abalayan. Okay, Abalayan. para kadagiti amin nga Abalayan, nga agpakpakasar, nagpakasar ken, ano pa ya? Pumakasar to para kada kayo abo dito yung our version of song Abalayan. Ablayan. Yan kaya. Ay abalayan umay kan taagsasalatay man tain tayo rambakan panagiin na balayan ay abalayan nilalakyan di ka agpambaro na banlukan ibanekes munta ibang tasumaregseg kan nababa ura ingato tamang basit 1, 2, 3, 4 okay dito man okay na apa ingat inulik mo mo Ano na may meta? Marugyang mata. okay nga rod iboyain tayo nga rod kita kabalayan tata agpinalas to ay abalayan umay kan taagsasalatay man kain tayo rambakan panagiin abalayan ay abalayan nilalakyan di ka agpambar na manlukan ibanekes munta ibang tas sumaregsekan ay abalayan na babayan ganenit mong tagkumintang daytan nilalakyan sarigsig na kaslatay kawitan idurun-durun kapet-kapet agin na bagang agsinikit ag pinuligos na pinayek nga iyalelen abalayan agin na brasa tamam kas pang masingkit tintay pa na inaabalayan abalayan ag kinautaman ang ragrag sa pangliliwa nagtumpong nga anak abalayan umay kan taagsasalatay man tain tayo rambakan panagiin abalayan ay abalayan nilalakyan di ka agpambar na banlukan ibarnekes munta ibang tasumaregsegkan ay abalayan na babayan ganenit mong dagkumintang daytan nilalakyan sarigsig na kaslatay kawitan idurun-durun kapet-kapet aging nabagang agsinikit ag pinuligos ng tinayet nga iyalelen abalayan aging nabarasa taman kas pamusingkit tintay pa naging naabalayan
balayan at tinautaman ang ragrag sa pagliliwa na tumpunggaan na. Abalayan aginabras sa taman kas pamasingkit tintay pa naging naabalayan. Abalayan at tinautaman pangragrag sa pangliliwa nagtumpunggaan na. The song called Abalayan and Okay, Adda. Ayaw, kaya man na. medyo napigking naman tayo man pala. Awan, Sa baling natin napigking ka. What? Okay. Ana, tiko na naman na detan. Juan ni Jocelyn Minglana, si Siwit Kanuman, tikantaan Sir JM, tagboy-boy kanya ito anak ko. Ketumultulad, thanks ko na. And Leslie Jane Arconado, nagmayat idol, salamat ko na. Request yung Sika ni kunanta ni Chanel Asuncion. Chanel Bagay Asuncion. Tepe lang ata nga sika, so tirain Sika, taman. doya arosas. Oh, ato nga talaga mat. Okay, here's Sika by Rodrigo Cruz. As requested. Ayan, Okay. Happy Easter Sunday karuba from Purok 7, Amulongan, Santiago City. Yeah. Ayan, Just Got Lucky. Ayan, pa-shoutout idol watching from Toyota Innova. Ayan, from Pauline, Paulo, Paula, Joyce, Joanne, Pocoy, Zaira, and Bella. Wow. Sa dinuman ayan mo biyag ko, kaya't ko kumaken ka nga ipudno. Sika ka na yun arapa ako, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Saman ta naman tayo makaturo. Sa dinuman di ayan mo biyak ko, kaya't ko kumakin ka nga ipuno. Sika ka na yun di arapa ako, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa tinuman at labas litawin, Laban naman. ikariken ka asika sikalain. Di ka masursuro biyag ko alipaten, uray pa'y at daktun ijay tanen.
ayan mo biyag ko. Kaya't ko humalkin ka nga ipuno. Sika ka na yun, di arapa ako. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas mitawin, igariken ka asikang sikalain. Di ka masursuro biyag ko alipaten. Uray pa'y Adda ton ijay tanen. Okay, that's it. Sige, ayan. Kahit panagpapatalastas man na nabong, masakbay nga pumatalastas, kahit kablawa mampay nga kablawa mampay apo. Yeah. Dapat ibang kung mga sabaling nga saanan. Kablawak pa'y apo, kita kaluklukat magpalaang, iti Facebook na, YouTube na. Ayan, good afternoon. Ayan. Adda kayo apo, iti programa na poluan. Adda kami manan, dito 104.9 XFM Santiago City with katropang June and katropang John Mark. yan, special mention kinininang ko nga Tessie Goliaba nga DJ California, USA tataninang. Yan. Okay, stay tuned. Agsubli kami with more songs and prizes. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104. Okay, we're back. Apo on air. And kadoylat apo dagiti pagayam yo katropang June and katropang John Mark. Dito lang apo adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Once again, good afternoon. Kinini ng Tessie Goliaba of California, USA. And of course, ato data California di ba? Of course, we have Kamsa Charity Lianes. We have Uncle Perry Totok, and Maricel and Auntie Maricel Totok. and ni Lorely Baldoria is also there in California. We also Ni have Papa and Jason and Maribel, Salinas, California. ato ta California. Pero dita mo no kasano ti kaaddayo dati pa isa ken may isa na kita.
Ayan, nagitig buya ti Facebook. Okay, ni Jack Fernandez, pari na ka man, da kabit nga si Dadengeg, ta kansyon, hindi ko madyakantan ngam di mo if you are still there watching. Losil. Lucille. Anyway, pero ka man, dajay lyrics si Lucille, katirain ka mo. One time to leave me, Lucille. Actually. 400 children. Umikot siya. Maski itong sa akin, umikot. Alam ko na, ikaw ang lumayo. Lumayo ka kasi. Lumayo ka mo sa akin. Lucille! Okay, para kini Jack Fernandez. Narita na ko, balik makita na kita lyrics na. At ati problema tata. 3/4 country DJ eh. Kita naman na mabalin dito eh. Okay. Okay. Start. Okay. Our version. Ito mo tawag eh. Once again, para kini Jack Fernandez, da ka man dita, awanan, nagpari na ka, kung di mo umaura yun. Okay. Camila Justice ba siya ito request mo? Go. In a barroom Toledo, across from the depot, on a bar stool, she took out for rain. I thought I'd get closer, so I walk on over. I sit down and ask her name. When the drinks finally hit her, she said I'm no quitter, but I quietly quit living on dreams. So they makita. I'm hungry for laughter, and here ever after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw you, and I closely watched him. Thought how he looked out of place. He came to the woman and sat there beside me. He had a strange look on her face. Now his big hands were colors. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking, and turned to the woman who said, you picked a fine time to leave me, Lucille. 400 children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time it hurt me, won't heal. You picked a fine time to live with me, Lucille. Madi nakatune dito piano nangarto eh ko. Yan. Basta ko ma. Okay, that's it. Apo tinesting milaing dito Lucille ket actually we're doing that live. Yan, nagligay mi ti across hands ito dati tao ti abay ko nga makaistorbo. Napay. Yan, good afternoon mga idol watching from Ilagan. Prekas man dyan kantang Victoria. Agyaman and happy Easter Sunday mga idol. And na yung pagkamalam idol, prekas man dyan through the years. Thank you from Ann Tangonan. And good afternoon po idol watching from Taiwan po. God bless you both from Vanji Gallegos. And dati request ni Montañosa ni Nelly Valdez. Yes, Victoria, as requested. Napanap, nagpasiyar jay downtown. Adda na sabat ko abalasang. Kinidayak itikan nigid, imisem nakasamsamti. Victoria tinagan ko, kinunan
ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria ay naklunan to'y ayat ko when naganas tunggal aldaw aglabas tunggal Adda ni Victoria iti denna ngem malas ti amin amalas inangaunak nigasa ididimteng ti maysa pasama idi napana nagpasiyar jay balayda ni tatang na ti indak nakasarita ay parok pasensyakan daawanin ni Victorian intaray daytay adik akaruba nasakit tinagem ko itinapasamak ket napanak naginom iti ara tigasat ko sinang sangitak taawanen ti liwliwak ni Victoria ket awanen iti denna naglabas ti aldaw bulan ken tawen nadamag kuwa ni Victoria simbang peten dagus kuwa sinarungkaran mailiwak unay kenkwanan ngemad damit ti ubing akatuanan ket di tati nagpatenggaan daytoy kanta ti istorya may panggep ken aya tanag subling ti liwliwat ni Victoria sinobliana nubitin ka dobliang madenggen daytoy kanta nubitin ka dobliang madenggen daytoy kanta As requested, song called Victory Liner. Nabaya, kita pangablaaw. Ay, ano pa dito yo? Oh. Ni ating Ma'am Rowena Cablayan. Pa-shoutout man Kuya June Seriales. Happy Easter kunana. Yan. And of course, shoutout mo kini lakay mo. Yan. Kini Sir Jerome. Whatever you're doing, okay, stay inside the house na nagpudot. Noemi Marcos Odlas, nabasa mo? Hindi pa eh. Pa-shoutout man idol, dato'y kami si IMC Hospital. Tapno, maliwliwad iti pasyente nga banbantayan may pa-request man idol iti kanta para katakwada, dearest one from Noemi Marcos. Yan. We have a Dati lot of- pakablaaw kung ano kayong ni ko na Madam Maria Teresa Dimla. Pakablaaw. Kung na lang mo. Dadya lang met. Okay, once again, good afternoon to Ninang Tessie Goliaba. I'm happy to see you here watching the only Ninang iti bunyag. Apo may mesa lang tininang ko ti bunyag. Diyak pa'y nakikita ti personal. Dadya lang. Ayan, tinunton ko lang iso na iti Facebook ta malagip ko unay ta. So ti first on the list din nagkasarak. Ngayon madamot iti ni mother na may nag-represent iti iniyabang mi. Yan. Pero malagip ko lang unay first on the list on my wedding invitation Teresita Goliaba. Takaruba iti dananay ko isuda di Santiago. Yan.
Naawanin na kita naganda ko, imbagta na connect, nakakonek ak nata kay dakwadan. Oh, ano pwede dyan makanta dita? Poton titaltalon ka, no? Oh, 100 mong kapiyesa. Doyaw arosas. Okay, Adda naglikos sa tetikas makitam. Okay, whoever you are, baka niya. Kas makita bayati panagden nata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanan tipod mo ngaya kas makita Kas makita nakapimpintas kalata Kas makita ag mauwi yung agpailakyan ka Kas makita ni patay at magsinga di kay papanan tipod nung ayat kas makita aglabas man ti adu at ang wen awan iti dwa-dwa talia wenda ken masdaaw ti balay kita adwa dumten amay libro't istoryata tapno mamanda tipod nung ayat talyawan datang amay libro't istoryata tapno mamanda tipod nung ayat talyawan datang tapno mamanda tipod nung ayat talyawan datang Request ni ng Avel ti sunatang napulwan na I'm coming home. But I'm not sure na dati file ko. Ito ay files ko. For the meantime, kung ano dagito ito dumapay nga pangablaaw ni Malu Sunday. Siguro Domingo tapilyado na tayo ito isang in English na. Malu Sunday watching from Hong Kong. Naimbag nga malam kada kayo amin from Bagabag, Nueva Vizcaya. Oh. And I'm coming home mo talaga kaya nininang Avel. Mamajay? Mali. Sa balit mo I'm coming home. Something like this.
Nga to. I'm coming home. So take my picture of the wall. I'm coming home. I've had enough of being alone. Dad, I'll see you soon. Don't leave me walking at the door. Tomorrow's shine and then I'm coming home. Since you've been away, it gets harder every day. I really have a lot to learn. You love me at the start, and it can hurt. To my home I will return. Maganda, okay. Research ko niya nang DJ lyrics na bigat. Ta kantaan may next Sunday for you. Yan, kinininong. Amo nga dagito tiya. So natayo, song of the 70s. Ano pa ba lang ito dito, Ahmed? Ayan. Nalpas magic ko tayo eh. Yeah. Victoria. Duyaw Arosas latan. Duyaw Arosas. Tayo pa yung request na. Ora dala 300 to nag-request. Duyaw Arosas. Siguro katabiro kita din ti Adda Duyaw Arosas. Oh. Okay, then after this nagpapugto kami manan iso nga antabayanan nyo abo Duyaw Arosas. Okay. Adda Duyaw. Ato yan. Ita'y bigat nakapuuta, panag-ay naklaata, tinagpunganak at daduyaw arosas. Inisemak ngem di natarsa, nagaruhos itilwa, gandag mo gayam umakadan tuy din na. Din kabalan nga inparupa, gadan sa baliken ka, ketjak met pinagaro amulitan panagdenata. Ket itay nakaturuga, imbati na amay maysa, imakadak ka babaenti duyaw arosa. Among kadiyaday taas sa buong sawan at agnanay, ken among kadi si tatalgedak si pupuno. Ngem apay ta si minaka, nilipat mo't karing-karita, naglibas ka duyaw arosas senyales na. Din kabalan nga inparupa, gadan sa baliken ka, ketjak met pinagaro amulitan panagdenata. Ket itay nakaturuga, imbati na't amay maysak, imakadak ka babaenti duyaw arosa.
Okay, agsubli kami nga po para iti mauding nga paset. Isang awhan nyo akar kita radyo yo. One of the Facebook yo. Agsubli kami. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private. Okay, amo. Datoy na po di mauding paset iti programa. Mauding 30 minutos. Iti Adda kami manen. Kakadwayo pala tabo. Iti natataraking pagkayam yo. Katropang June and katropang JM. Dito lang po numero ng programa. Adda kami manen. Dito 104.9 XFM San Diego City. Exciting. And request ni Kumari Alice. Iti sonata nga hangkupay nang nangagpulos in my entire life. Rosemary Blue. Kano para kano kini Rosemary Blue. Rosemary Blue, Rosemary Blue. Mom? Maday. Baby Blue aja kang kantaag. Isang araw ito, nagtakaak pa yun, pa imam ta Rosemary Blue. Nawaway iti vocabulary when it comes to music. Library, I should say. Rosemary Blue. Nga mo kasla kararangin na, I love my Rosemary Blue. Something like that. Okay, para iti maudi apo nga papugto. Okay, tumawag kayo lang apo no amuyo dito sonata nga dito and then ma-interview kayo kung mablaaw kayo. So, once again, tumawag kayo no amuyo dito nga sonata. Yan, isarting ko pinando ko nga kantahin. Okay. Ulitin may. Ito yung numero nga tawagan nyo 0905-808-1259. But be sure to answer apo dito may isang golden question may dito. Mystery question. Yan. No, mapugtuan nyo ti title na sayo masong batang da jay mystery question ay keta mga ba kayo ti 100 peso load bueno GCash equivalent. Okay, ito yan. What is the title of this piece? Tawag nga dagosin balong katungtung mon. Okay. The title of the song is Hey by Julio Iglesias. Ako talagang Maday. Hey is correct, of course, by Julio Iglesias. Si kapay agkamali ka no kastanga ko. Di ka pa nga rin nagkamali iti grading sheet mo ka kita ubing di ka di. Oo. Hey is correct. Ana GCash we know cash equivalent. GCash, okay. And thank you. Awan ti kablaawa mon. Nakakablawak pa tayong compadre. Ay, aywang gaya man na. Anang araw ti bakasyon mo datang bulan no next month. Sa bulan sa BNLC min puno May 13 hanggang June.
Okay, Hindi ako okay. mag-slam mula sa serbihin. Madi, ada lang si Rick na basit, pero han nga dati, kasla na pressure, hindi daal dati ka. Okay. Ipalawag mo man apay may sabulan lang iti ikwayo, iti bakasyon yung teachers, for those who are listening. National Learning Camp, kasi remedial classes ni kadagiti slow learners, slow readers. Hindi kaya makabuhan sa ubing. So, identified na gijing ubingen. Oo. So, agi dyan nalaing hang kasali. Saan kumpadre? Okay. So, mga kasali ni Amak. Yeah. Okay, congratulations. Congratulations. Okay, our winner is, of course, Ma'am Alice. Gcash number. Ni said nalatan. Rosemary Blue, effect mo. One, Rosemary Blues. Marunong nga kantain minto. Okay, thank you and bye-bye. Po, kaslamay na talagang gagayam aminin nga listeners. Kabisado may aminin iti panagbiag da, trabaho da, whereabouts. Nabayag ta mga amin, hindi tangatangan. Here's a song called Hey by Julio Iglesias. Hey, it's so wonderful to see you once again, to see you smile and hear you call my name. There is so much to say. Hey, it isn't accidental that we met. Your love is something that I can't forget. So I wandered your way. Hey, if one of us won't try to dry the tears, tomorrow is the world of yesterday. Let us live for today. Hey, although we played a game of love and lust, I wouldn't chase a single dream, because if you lose, you must pay. It's true, I have so many other love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you were there to give your love to me. Hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistakes again. Girl, if you would stay. It's true, I have so many other love to share, but I will close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you were there to give your love to me. Julio Iglesias. Hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistakes again. Girl, if you would stay.
It's true, I have so many other love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you were there. To be with you, I'd like it anywhere. It's true, I have so many other love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you are there. To give your love to me. Hey, nel passenger sonata. Parang ako tingin, hey, Jude, don't make it. That's Hey by Julio Iglesias. Apo nagsikat dito dati Spanish version na pa eh. Actually, it's a Spanish singer ni Julio Iglesias. Also a songwriter. Anak na ni Enrique Iglesias na kimanta iti hero. Kantanta mo dyan, hero? There's a hero. Yes, Look into your heart. ati malanginin. Sonata para kada kita mangkurkur sonata kini ama. What? Everyone. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure, or just a moment's pleasure? Can I believe the magic of your sight? Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know if your love is love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. May nga parte na. Will you still love me tomorrow? So tell me now,
unspoken. You said that I'm the only one, but will my heart be broken? Elvis Presley ko na. When the night meets the morning sun, I'd like to know if your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Okay, itatanga ka nito apo ket may men nga ikan ti gundaway nga ikan pamadayaw apo dagiti nalalaing icons iti OPM. OPM, we know original Filipino music iti Pilipinas. Siyempre, iti imo na nga pimusay iti nga tawen actually bulan is the great Pilita Corrales. And isagot mi dito nga sonata para kadagiti amin nga makamamok kuana ta awanen apo ni Ma'am Pilita Corrales itay kung kunada nga ate agbebentas na niya. One of the greatest Asia's Queen of Song. Kunada sa kanya na. Yeah. So, dahil na po, sonata nga kinanta. Ano, the band queen kasi. Something like that. Iti, han nga di na maiwasan Kita ti man, ag di ko birukam na niya nga Pilita klase. Corrales. Ano niya ti title na. Basta ang babaeng ano bang tawag doon? Basta kilkilo ti bagina no kanta. Okay, para king kayo and para kanya na apo. Kahit sa apel kumata agbati lata apo ditoy panpanunot tayo dagiti sonata na nga inpat patayab na idi ka banbanwagan na ingkata. Asia's Queen of Songs. Yeah. Nangabak yung talk yung amin iti. La 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 may pumukul sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon dahil sa sakit di na kaya pang lumipat at ang nangyari ay nahulog ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit ang puso mo'y di na nahabag pag pumanaw ang buhay ko may isang titig na iiyak lalala 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 may pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon dahil sa sakit di na kaya pang lumipat at ang nangyari ay nahulog ngunit parang taong bumigas. Mamang kay lupit ang puso mo'y di na nahabag pag pumanaw ang buhay ko may isang titig na iiyak lalala 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 lalala. Of course, not to mention the great superstar Nora Honor Pimano Matlan. Hindi na kaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog ngunit parang taong bumigkas. Mamang
Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. May pumukul sa pipit sa sanga ng isang kahoy, at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nagkaya pang lumipad, at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigkas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Okay, may sabi apo nga kaya't mga padayawan, of course, the one and only superstar, Miss Nora Honor. And any song from Nora Honor that you want to do? Ana, come on. Mga mga gitikanta na kami ni Dahil Nora. nga mo kabisado ni Nora Honor. Actually, Kasi lamang tultulad kanya. Ajay, ano, my brother is not a pig. Kung ano, tagi nga kanta, sunsunata da. Actually, ado ti kanta ni Nora Honor kang kanta enta, pero sa baling nga version. Kaban, like for instance, kita tayo 70s, the songs of the 70s by the four-decade duo, kanta na dayjay, Don't Ever Leave Me, Don't Say Goodbye, dati kanta na kasta. Adda pa iti kanta na nga. Ato, Here's My Happiness actually is her song. Iso natin ng pasikat iti Philippines na ito ay. Actually, this is a Japanese song. Iti version na kat na isal sa Lumina. Actually, sa bali pa nang i-pronounce na agita doon mga sonata. But anyway, para kadagiti makaam-amu mo laeng kini Nora Honor dati nga sonata. Okay, tingin tayo. As we say goodbye, thank you so much for being with us. And this has been Katropang June and Katropang John Mark. Arashi mafukeba ami mo furu. Stormy winds of life may blow, and even rain may fall. Through the clouds are dark above, life will be bright for me. I live for you alone. I live because we have love. For darling, here lies happiness, as gorgeous as the blue, blue skies. I live because of you only. I live because we have love. Kokoni
everyone. Until next time, same place. Ito lang po, Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank